O'sh shahrida qurilayotgan obyektlarning eng kattasi Jibek yo'li hududiy boshqarmasidagi 625 o'rinli ushbu maktab. Respublika byudjetidan moliyalashtiriladigan qurilishning smeta qiymati 212 million so'mni tashkil etadi. Zamonaviy maktab 3 qavatli va yerto'la, ochiq va yopiq sport zali hamda oshxonadan iborat bo'ladi. Ayni paytda qurilish ishlari 70% ga bajarilgan. Bu mektepning jalp ayanti 2300 kvadrat metr. Mektepning o'ziniki korpusi. Oshoni mına biz yerto'ladan boshlab, yerto'la birinchi etаж, ikkinchi etаж to'lig'imen monolит ishlarini bitirdik. Andan keyin qish qino ishlarini аяқтаттырдык. Эми азыркы мезгилде ушул эменин qish mezgili bilan qaytdi, эми отделка ishlarini boshladik. Buyursa ушул мектепти biz va'da bergende эле жаңы окуу жылына тапшырып беребиz. Ушуга сырттагы иштеринен болсо котельныйды орноштурдук. Жылуулук берилди мектепке, аны эмеден сыноодон өткөздүк. Ал аябай жакшы болду. Азыр отделка иштери жүрүп жатат. Agar maktab foydalanishga topshirilsa, 48 ming aholi istiqomat qiluvchi Jibek yo'li hududiy munitsipal boshqarmasida maktabdagi o'rin yetishmovchiligini bartaraf qiladi. Bundan tashqari yana 2 maktab qo'shimcha bino qurilmoqda. Ko'pchilik maktablarda 3 smena менен окушат, жанагындай балдар батпаган үчүн. Мектеп тартыштыгы болгондуктан ошондой 3 смена менен окуп келишет. Мындан сырткары көпчүлүк окуучуларыбыз шаардагы мектептерге барып каттап окушат. Горький мектеби, Наваи, Макаренко мектептерге каттап окушат. Өзүбүздө жана мектеп жетишпегендиктен. Bundan tashqari shaharda yana 4 ta ijtimoiy obyekt qurilishi davom etmoqda. 3 ta bolalar bog'chasining qo'shimcha binolari va sport maktabi. Bu inshootlarning qurilishi davlat g'aznasi hisobidan moliyalashtirildi. Hozirgi vaqtda 445 bola kelет. Бул бакчада тайпаларыбызда балдар көп. Бизге кошумча имарат керек болгон үчүн азыр жаңы имарат курулуп атат. Имарат подвал менен 3 этаж болуп курулат. Подвалдарында биз спортивный немелерин неме кылганга макулдаштык. Калган группалар, эгер ушул курулуш бүтүп калса, биздин группаларыбызда балдарыбыз азайып, кеңирээк жүрүп калышат. Максатчонго бир 100 орунду кошумча корпус, Үмүткө 73 орунду кошумча корпус, Жибек бала бакчанын баары 100 орунду кошумча корпуста. Баары кошумча, эски детсадын орунда кошулат азыр экен. Ана мына Асуан ишканда Алрабик болот, 70 миллион утtu. Мына Үмүттү Северюк деген ишкана утtu, 64 миллионго. Мына Жибекти Нурлайн ишкана утtu, 59 миллион утtu. Biz 3 ötен бuyurса, bir октябрь, ноябрга декабрь бitiş керек. Болжоп турабыз, ноябрга беребиз го деген ой бар. O'sh shahrida 71 ta maktab, 67 ta bog'cha bor. Joriy yilda ularning qatoriga yana 2 maktab va 3 bog'cha qo'shiladi. Umida Mirzabayeva, Imqani Sirali qizi Ibrahim To'labayev, O'sh yangiliklari.